Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla thep kampulet hene kasngi kilapan long daga jengki habayadai ba kajing penslam ban pen banaya ka result kampulen kaba kilapan long nadu kisnem ki baladem habay kren bat uway ni ki samla thep kam u amos changdiar ula ong ba kim persya sorkar henry ki kwa ba ka sorkar kan pen banano ya ka result kaba kilade banyale Ula ban rapru da ka baong baka jing penslam kan kta iki samla ki bawat kam ki badang ap khmi lenti laki yo ne kim yo ru kamper Shosho ula ban rap da ka baong baka jing penslam kalakta shibun yaki namar ki don ki samla ki balahe ka karta balada kim yo kasnem jong ki kamlong shu ban thep kam sa shawe nakata ka daw ki kentu ya ka sorkar ban pen benano ya ka result Ni kuat kantame ba bukan beli mai namar nadu ajar dai kamdi ka ba suk mo namar nadu ajar dai nadu ajar kuat ya long maju long sap jar be ka sorkar dapat Islam jengi ladakan nek be nadu ajar dai menta te to ka kita Islam mundur kalong namar nadu ajar kan bai Islam jengi kalau nang ya mo kalau nang ya Islam jengi te kalong la over age ini kajing puli kajong iru kunsin kalau long le no menadu arja kat kendai la nang ya te kajing puli jong iru la pendat bun nak jengi pendat lagi master pendat lagi degree gila ya upgrade nanti banyak lagi kantam yang di kampulis kajing puli jengi kalau le no to nama lagi bun lagi constable ka over age kate pun muslim jengi nak jengi di kandidat bun nak tap balat ya ka pun muslim nadu lada di penjat baik nadu ajar kendai ni lah panjok atem yang absen itu ya ka kan dia kam rate ni pa ya bersangnya ini pan kalau mau beri ini kuat kan result ada kalau kapas ni kata ni siu ye tang layo result nak kemen tang layo result nak kemen ni kuat apa bagi kuat bagi long ban yo bagi pas baik rate ya kata tingin ke jumut bagi kuat ban long ban bangin pas ni bangin yo kampulis Andre kabakwa betia ngilang bar kandidat nasional tabaro di mana tu kajelami kamaya baro kawe bangin kwa hi kawe kan ka dia kawe ka jingmut bagi kwa bangin yo na result nama ka jingile ka jang sorkar penting kalau ka sengota yang ini pun samla bangin syue absa we ya kan ka result man kapor ni syue ya kita search pen nak Google itu banyak lewat website nak mereka Meghalaya Police Result 2022 tambah kata ni pen release soon kata result bagi yo baca kata release soon ini kuat lalu kata kan shine no kata mungkin kan release soon bagi yo kata jumut bagi laut bagi yo bagan kan top off no yang mereka result yang bagi ni lah pendan nomor akan cempur kan selempat ke cempur ada kan misalkan di election kan voice kan election kan lang extend yang ini bangin yo ban up kan di result ada kin pendat no apa Muslim ini kunci kandidat Muslim kuen nak tahu lah bang yo pendat Muslim tambah ada kin selempat kan voice kan election kan bampor halu ya ka hadu lasem snem roni harai bangin pastem nomor lara kan ke election hadu di banai April Mei Jun pakai nang extend dia nak tak tahu apa ya pensiun ke sorkar ende bangi syong ende punya bisa mula bangin persyak sorkar ende bangin pensiun sorkar bangin tentu sorkar bagian singal lem yang pun samla bangin long bangin bagian pensiun no ya kan ka result mo bagian pensiun result kuat bagian bangin tentu ke sorkar bagian singal lem yang pun samla ya ka bangin up ya kan ka result tak kata kuat Nagalang usam labi sangma habakren hakane kasngi ula ong dangshen umentri kampo iyeng ka jela ula penbana bakan don biang ka jingthung kampulen nagabanta praspa teliki kam kibalan Henry kim shimla penbana ya ka result kumta ki kentu ya ka sorkar banle ya ka badon kam Okay, so we come here to protest about military recruitment. So the recruitment was done last 2021 only, but till now so the resolution of we demand our result. So can you please our from the government can our result will out so that we request to the MD government please we have right to protest here
we demand our result so that the youth of from Meghalaya, it's so many youths are unemployment because of lack of job. And upcoming recruitment also is already processed. Lakman Mumbai, he said 800 posts will coming soon. But now till now also is already it's not out. But the new recruitment also upcoming vacancy will be 800 posts. So we request to the India government, please kindly announce the result also. That's all we have to say. Tentang macam ya proses kawan, mainan kita bersiung lah. 2019 ni recruitment orang kata, tahun tentang ni tinggi result ko, tahun tentang tinggi manja. Mainan tinggi recruitment na singwan kita bersih 4 years orang bersih orang tinggi result ko gimana kaya tahun tentang result ko nak baca. Mainan bangpada cadang bedangan tahu jobless sungi donga, unemployment donga, because of India government kelas desel bonga, mana cenga cadam benang tahu cenga job na cenga sih kawan ma. Gisa job nan tentang macam bersih bonga nanga, mai bang orang orang. Ndabar cenga mai lagi cengi mai ba kampus susah mungkin. Mana bang badan cengi lockdown apa tentang macam pressure ko nenga. 2019 ni cenga result ko singa, tahun tentang aja. Lagi mang upcoming recruitment ba 800 post pa dongan nenga agana. Last year mai ba last month only may ba lakman Mumbai agana 800 posts upcoming dungana. Ndabar upcoming 800 posts dongan onde maina wa upcoming post ko ba may ba kaja release kaja advertisement ko nja digim cenga uko angkat kita cenga getal wa tinggi recruitment 915 may ba post dongan ya no ko da cenga tinggi result ko nanja ni mungtam sa cenga MDA government ko ba cenga mo ska tinggi result ko cenga nga tinggi demand ko cenga nga mal tinggi hok ko cenga nga maina cenga data bula cenga semua dam ni sa ba cenga may ba MLP ri may ba running khatna uni man bangpatan pasung idong iban daw cenga bangpatan cenga graduation idong nga daw matam de graduation over age nga ha matam de 28 29 bilsirang nga ha 30 rang nga ha cenga age sang badong jaha cenga age sang increase nga ha man cenga dan age increase nga cenga mari apply kanam upcoming post sang mari cenga apply kanam gen uni man cenga india ko ngon tham macam moska cengi result ko cenga tarakke out khode cenga kisiong gen maina cenga bangbatan cenga Kemudian keban langsa state langsa cengkam kan yang Delhi, Mumbai langsa yang matam dekam kana, Kolkata langsa yang mana cenga no jobless no mega meba cenga meba no mega state to cenga jobless ngi donga mana cenga uci out of state yang nanga mana kam dongja cenga uni kemen cenga indi gurmo tentang monska cenga cengi result taraki nanga taraki cenga apa bo wasan cenga monska. Thank you. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.